Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Agad kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakin ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangguad aya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang, nabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may di sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jet. Ay, saan ko nga rodan na gayem, day, jay? Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknanganon, nakaraman labasit, limastugan. Masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo, dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inakman gayang pasyaran ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday, Jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngaya saan mo a friend kat gayem mo nga road? Friend ko mat ni amok idi. Namjak man amo, kasaan mat itan? Anya? Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayam ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate ngay tad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itid na ka nagjipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang nga umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang nga miswa. Idagis iskwila kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang miswa. Saan nagapotabimak na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ama kabanding akakalugarak. Kanwan gayam,
Ibati ko to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana. Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kundi mo lakayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen balasan ko. Agasam day jay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday ngam agpaskenda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak. Jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal tiaramidan dan. Magsarsaritaan nyo dito nga agin Taurela gumayan na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman. Para mananda kayo ti katastis weldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman. Kasjay ati mayat. Amuna ti agiparanaw. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da dyan. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kayo kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tiawan nagadalan na. Agraraman na bumaknang. Nay, apaya kasta ti panagsasaom kat gayem mo day jay. Di yuman sang kauling nga bagay tagayem-gayem. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayem ko tatang. Agraraman tumulaang day jay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder rak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak tinadal ko. Kundi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutak ngamin timbagbaga dyan anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet ngaminan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may. Imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay sumo ngamin dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na-pride ngamin ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti Biag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti Biag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Malakanya ka nalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na.
agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada kano aramiden na balasang ka. Iswa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, wait, mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong diitad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun diitad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ano, ti sideline na. Iso nga, ano ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, nay matikas ta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo ka ni Milay. Apal nga'y bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang ti Biag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglukan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga inilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Ay, jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan na. Ngam kas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan na.
Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan kuan ajak amo. Ay di na siguro maaklo na napintasan ti Biag mo iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Ang amsika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti Biag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti Biag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen madket di ngam madilang amin ti riknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubli ak manan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanday ito yung apartment? Sino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak, Aisa. Ha? Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pailaan dito eh. Tama nga no, mabuteng kang agmay sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga rin di pa nagrugik ngagtrabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Kunak man no ko na mapagbalinan na ng assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak timang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad titid ko akwarta kan ka iti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawan na ita anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti ropa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka, ibagam ta agawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan mo tagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayem ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat.
Agtugawak kampay iti driver seat tilugan mi ken ni Lindon. Tapno kampay siyak dagman maneho. Pakitaak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di Lindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubiyaw. Oho, orewawan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta, my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumutan. Pauitam na iti dadakkel mo Ay saanan? Ornungak lang ang tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamuka, my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi At datan dito yung restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kung naktumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, Lindon, ama pairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis skandalo dito Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabit to'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwang. Adala ta babaeng Lindon! Katsikamot a babae. Garatigit kamot Tiruba ka na ko! May kanlindo. Agawid tan. Ano saan? Mga yabak iti pulis ito Sige. Agawid ta nga roden. Umay kan. Apay ngay, pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo titurturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tilang asimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di inururnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo titurturong akijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abaknang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabutang akiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya? Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya? Alakit kasano nga ron daytan. Diyak kayat tagsikog tatang. Diyak kayat ti may babain. Kandiyak kayat arumo pa iti ama na dayto Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawang pa'y tinakaalaami ti sikog mo.
Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, kat no anyaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man, mait, tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog matagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, beton ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan da agtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod apensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabannog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita'y kakaduak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, Uray sagpaminsan laeng. Isupay timat gadam. Apay aya, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di sikan tagpasada. Ha? Hay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talaga nga dasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidem ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao ka manin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, ti an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amo ti makitinulong may. Tumultulong ak mat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Si kakuman at nagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day Sana balay tanadakwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problemahan di kanan nyo. Ay saan? Kababain mo't ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kursunada ti panagniw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ti diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakitan ni nanangyaw, lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat ngamin ti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw, Wayne, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga no damaited mo akwarta anak kaw.
Awan kami trabaho kaon ta, nagretiro akong nagpasada. Anya? Apay? Nadadaan, di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo, no, dahil tapalati maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay, kat pagyamanaklatan, manuti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kenanang dito'y balay. Tapno saan da na problema ang ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idang. Takaasi damoy. Wen amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apay ngay. Sayang. Nagadupay dagi jay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw t-shirt ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimos kakapsat. Maasi kayaw, tilakaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilang am istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa ngay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matured ti rupak. Iso daduma. Dapat pagsayaatan ti matured arupa no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kitun bigat bakit. Ta sapan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedan ta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. Mayat tag palama tanalakla ka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal nagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikabat gayam na ita para estong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta ko ng trabaho, paray. In Sardeng County yan nagpasada at ajak kabaalanain. At ang amin sakit ko.
Kit, no, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na, kasi kamot nga ron pare. Mabitlang, ha? Dito'y. Awatam na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y, agpimpensyon ka. Siyak nga'y, awan lang arod pensyon ka on, masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwarta. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman na ka paray. More blessing to come, paray. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau kapangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong agpalimos. Pangaasi yo kumatatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak talaga rapaw na pag-urnong akiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap ng dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masado ta. May mayat tag palamata, nakatugawak lang iti sidewalk. Le, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Uwan man paray, nakita nga mentay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na, pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan paray. Makapag nakapay mo't pare. No naduma kumapsurak at agdusduyak. So may mayat na wheelchair ka. Ay, kahit wala. Alam, latan pare. Agyaman ak paray. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operak. Amangan no, adamited mo nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain iti kasdingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto sigurado nga ungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Agtripli adagos. Ha? Anya nga dito? Jay papapanak, tatang. Dakkel kitaya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam.
Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kaw. Alang rod, ibagam tulat ta, nung nakuurnong kan. Tapaad doon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaws. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kong nagpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo. Padwak na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stone, di ka madanakan. Tasyur hit na ito'y. Umado ti kwartam. Kasanungay, kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya ka? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw Umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, apay. Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumanjay kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di naikisap adagusan. Mamatpati kan tumo nga mindita.
idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko amangan. Awan ganas ko magbibiyag. Ayagtal na ka man, Istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas jay si daun ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Ang nagserbi ti panang biag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang ka talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit ngatan. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa kanak ko. Ngamdimot agnganga. Iso apag nga iso amasubwa. Ngamdi na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no at adama stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan at maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kaninang ko. Umay naksuksuko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung saan na talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka no na disturbo ti pan naturog mo.
Itaray tayo ko man ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay na nang? Ang kakapsot, di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Esos, mabit lang nga ron. Tagrubatak na nang. Timpuarte agdudo maasakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimay sunti pa nagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasanda kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti pa naging bagyo, ah. Pakawanin dat. No saan kayo ngayong pangpangag ide? Kitagyaman ak nasandak a pinaybayan. Nakaapit man ang anak ta itimula na anatang lakay. Wan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Nalawa pa, dyan minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba itinangin na presyo. Wan na bakit. Manayunan man na yung turnong nan. Gumatang mat kumaiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra mati kinaimpad ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna naman nga dayam amo na kadatanobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo lang nga takas kang kuha na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta, bakay. Iso ang masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwan na, tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na anaimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin na nabadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tanay, your urnong ti pangasawak. Kanuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti urnong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. Nuad da isang put ko abalasang dito'y balay. Nanang! Tatang! Iso ni Adela. Nobiak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kay, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sa nabali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaata kastang agpayso. Kan sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulos, Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Well, promise ko kang kadayta. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastoy. Manipod nagnaaday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan.
Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay am lata ah. Amangan numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day balin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamangan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubian. Unta ta. Ta, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Aha. Iti ko namkiday talaga asadot ginubiam. Ay, sinaan mo dayay. Ta, saan na may bagay kang ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adila ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mau. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mga bintinubyam anak ko. Ultimo aginaw di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatila-baan na. Tasikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mau. Managbabain nga ron ni Adila. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitindong ako ko na into na rin na. Agsusukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Una nang. Nga ta? Wan. Isurok to tapno gumagat. Basta ay ayatek niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Wala, bye-bye amon. Naku namat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasam. Nay, nagsapa pa'y lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pangrabay. Malaumay kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti oray basay. Anya, apay ngay. Anya ngay ti kanundagi dya agasawa. Pak, makamuma dya manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sadot ang manugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay ang managbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sikan na tagluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, sikan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak abumangon. Ala, nagidida ka pa'y lang nga ro da. Siya akong ti makaamong agluto. Nay,
Apay nga asikat agluluto runay. Ay, ringam di asawam, tayo so ti paglutuan. Madingarod ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapo iji talon. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anain. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang, saan laeng? Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakibipyangan. Nagkasar kam nga rudahin. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaeng. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin ang manugang da. Iso na saya at mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada ay di balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaad ijay. Wan, ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka Nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Ala makaamu kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Maasyan ngamin ka. Mababanok ka Gusto nga. day tan Nanang. Di yun ulit-ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya Nanang. Mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ya daw nga kakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wine. Da, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso, aya. Ha? Saan unay Nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka no tiyornong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa rod dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yun no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod Nanang. Ngam ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Saan nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalintaglako iti merienda dita sa hangot ti balay. Ha? No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan iti pagpuunak. Tasyak ti makamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta ninanang nga rodin ti paglakon ta. Isun ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta.
Manong Ronnie, pautangan na mampay. Awan paggatang ko itigatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdura. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw Rune. Kasapulan nga mindagitan aglakwak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangki kan bernera paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismil siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano ag-boom ti business tayo. Ag-triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, hindi pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, ken paglutuan, kas kada tugtugaw. Isumat lang ang pukaw man ang dinanang ay hindi ka magaya iti kwarta na Manong Ronnie. Ha? Nukasta, saan lata nagbalbaliw ni Nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tamo ka ka nagbaliwan. Saan mo gayam? Aywan, nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na nagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Ay, nakapukawan na ngay nanang. Ay, diyak ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak to no makabrod ni Dora nga anak ko. Nukasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito ang panagabrood ko. Wunmat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo dun. Tano adan to ni abroad. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinton agsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang arud kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuitid kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100K amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin ka nagiti ka pamilya. Langarod Ay-ayatan ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan niyaw! Nanang! Nay, apa yan? Kanyat sang-sangita masimmang padura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta ngayon pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya?
Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran dadura. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata dito eh. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan ang yaman na. Agawit ta pa ilay iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manula abulan aditay nagkikita. Tadi kamatan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel mat tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay day kaunay agtip-tipid iti makan. Kumatang kamat ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Agbiyahe pa ila iti may sa oras aging iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pa ila siguro ti agluto iti kananda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay ijay. Di na matulungan naan. Tulungan dak nana. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada maurnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda gayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Kung nga tatang. Ang mawanan ti maramida. Tayong kasar ko ni Adila. Iso di daw konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa? Tay ayatak mangarod na ng tatang. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kuana. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Iso matlagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman mo't ni Manong Ede. No da siguro kadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat mo't gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika anak ko agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyang mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y mat boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Akagpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan nasingpat. Kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday.
Day, si kanto pala tagpastor Taray, ang mga maladawak nga agaway. Uwan tatang. Makipaglading ita, Cloida. Dalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tay para luto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaaydan sa mo nga min Ede? Piman met nga rod ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na Ede. Nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin ang makita. Agam na anyan ta may samot ka na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din dahito tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya? Ket, nagpadaan dan jay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan nga raw. Sanay, lumakay mo din ang baraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Nga mawam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni Nanang. Sayang, saan na nakasurot day baraw. Ang bayam, taikuyog kung maminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng nga iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, Nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day ta na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, Nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday tanaing pisakiday mo, ugadam mo basit Tapno pumuskul mo. Tila madmadlaw yun, Nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak kaw. Agrobot ka ta mapanta. Uwan man tatang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin hindi na udi ang nakita. Alam nga raw, agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak kaw. Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Ede. Di tayo kanipay agawin. Madamdama, tada pa'y kayat kaw, ayam amukin ka, Tiborsyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayon. Pasensya di kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, mawatan may. Di ka madanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakken ka nga anak kaw ni Tiborsyaw. Aya! Ay na, nagwapo adim makeltoy putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, wow, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isapel ako
Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dya anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdamamang tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapantayaw ije balay dananam a Loida. Anyat kuan tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kau. Isaw, natibur siyaw. kat isumat na anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ha? Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ama baakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Adamat nuang ta anak kaw. Adapay baka kin talo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mat ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata, abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Da kayo man. No siyak, bunlatan Si kangay mo Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, na kayo ti masuro. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbiag ka pa itinapahot na balayan. Urayin pa'y matagbalin nga apukot ta. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Kung nga ron mabalinda mo tiyag na ijabalay no kayat da. Ijibalay ti pagnaidan mi Iyawid ko ni Greta nanan. Ay kaala adda-kada kayo da ita, baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, Tiburcio. Uy, ngam kadaanan na nabalay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y Tiburcio. Di taman na Di ta banda ti kanigit asilid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin no lengleng talat nga rudan, Greta. Ano nga ron? Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot tan kinamayam anang luto dito ginatang ko akarne. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't tan. Jak nga rod kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak sem ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan Anya kamot tan. Sapay jak kayat ti awan diguna amasida. Kanto'y linutong nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalato yun dita karuba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya, mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog na tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka ka din. Di ta karwar amaturog. Tadi ka kayat akabay. Inruar kong dagiti ulas kan pungan mo. Dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga siyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan ata na udi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Agmuskitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan.
Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdanang, gal. Naladaw la siguro. Saan mga agpapada ti panaganak ti tao, kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay matkit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at lima sinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio di balayaw. Way, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ kalapaw yung talon nyo, anyang kay. Wala, kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama, binaliwam mo ti pustunan. Takayat ko amayabay iti tawa, tapno presko ti maturong. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo da pwesto na. Ken ore ti cabinet apeng nyalis mo. Limawan tupay dito unag, idiin simpak dagiti kagawaan dito eh. Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigod. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga road. Nagado a yellow nga up di ta cabinet. Paboritok nga road mat ti violet. Diyak nga rod kayat. Diya yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain amal. Ay sa anak ababaunan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanam. Syaklat ta akanayo nan. Anya? Kasta, sige. Agkanya-kanya tangarudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya? Ay, sapay mabisina ko. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya? Nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kami agkatunusan tatang? Lapit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad-adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat siya mabalin nyo matagkad-kad no talaga adiyo kayat ti tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alumakayak no adda kadundunak akalaban. Anya akalaban na sasawam at Tiburcio. Kitagbay sumag, kalaban ko ni Greta, takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya tagsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang, maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa nanang. Di kam agkatunusan. Nakaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita nyo ti bunga ti kinadarasudos yun. Da kayon tumo ngamin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan madkit di ananang. Mayat idi damo, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tama nga nururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay,
Ipatulod ko kuman kat dagiti gargaret mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y laing chat nga eh. Tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, ornosak langan dagiti gargaret ko. Tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti bursyo. Amangan na niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay binaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti bursyaw. At nangaruditan, pinaluspo sampay lang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apayan anak ka. Manual dawan nga bakbakwar ka. Jak nga rod amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Ang mga numasikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tibursyaw. Nanang. Nala, urnosam tilangam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mo't ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mo't nga tan ni Greta? Apay ngay. No kaano apimanaw. Kasti mo't yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutan. Anyat pampanunutan manakaw. Apay akasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin ka na kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes apagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo mutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kemyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isala kini baby. Nabanug ako. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mulaang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga wawiriti anak mo. Ha? Apay ngay akas na kayo. Didak kaya't atulungan. Ibagam mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mo't ang mga awir iti anak na ti bursyo. Ketuna. Urayak ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanidyabalay nyo. Taamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan na. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli inji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga yung gagarak ti sanamang tulong kang kwa na mga wawiriti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaan. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan da ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo nakemdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mo't sika. Kahit
Anya nga ron, taramidin ta. Kat panunutan ta dagiti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, noon niya mat ti kayat ka, siyak mat ti masurot. Kasta kumaakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, taniad dan anak ta. Nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y, para ka na kayaw iti anak ta. Agyaman ak ti Borosyo. I love you. I love you too, Greta. Asunsyon, adyat sirsiri pa, di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti Biag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya ka na. Dahil nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte, Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawa na pulos ti pundarmaw. Anya nga ron ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka, manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, yak amaw no apaya kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal da asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan mo't kitday nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan la ka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudan nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang, Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagrega tagbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay, unay mo't na tingawiya ka na.
sana may ikan. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Ado pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyag na itawoy. Simple nga. Kano na baybayagan day nga uyag mo. Ada siguro impeksyon ni tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas ta kamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimaketan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidag kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si Biag pay. Tanunatayan ni Nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason atap no may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan. Saan ka na makatrabaho? Awan urnong mo. Dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti Biag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? Una yan. Kastalaang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay ngay akasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak iti kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kun isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni Nanang Asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin, Nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan, Nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga raon. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Huwag nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, san laang. May kawa aklaang biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laang, Nanang. Tila aramidin nyo, Nanang. Pasat sama lati panagbakit yu daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan jag syuman kan kanak ko.
Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanan ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut nga minan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang. Di kay nga rodag bambanok Tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, nanang. Uray da kayong Agan-anad kayong mataka-na-yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na idi anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, manmanumat ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inan. Naimbag ta si Biag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon sublimare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo ko na mo, Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatintog ti Biag ti puliti inan. Kas iti ina ni Pare Tomas, si Biag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasok ti tawanda. Nasurok mat anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya papalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laang dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan day jay. Saanan, tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakit day. At damot na'y pensyon ko a pangalaan ta iti kananta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tagdakan ka day ta Total, bastanti ti danom ijay talon. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin na jay. Kabalam nga raod. Lakay kan.
Di mo ipilit no di mo kabailan, anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan ka, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw nanang. Ala nga ruda, sika di makamo, anak ko. Papanaam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami dyan sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga ramatan may. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latkan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasano nga'y ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalak kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, nanak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Raimbag lakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumusta tirik na? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagi magtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadaan na kiti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya.
Ay na, agkakabsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan! Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, nana. Adda nga min nadagsan a sakit ti gayem ko. Anya! Kat agawi din iti mabiit, tadinan kabaulan tagtrabaho, nana. Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salon at mo ti panunutang. Agpaimbag ka anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, adan iti last stage ti cancer a sakit ko. Anya? Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampay laeng. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik at tinapanunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda. Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta. Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagman ta kinabaulam pa'y tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nanda ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasin. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas.
Isa pa nga asim agsublikan ka na kami, Wan. Ha? Itihan niya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nanang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang, Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. o nanang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Nibi na laang ti kayat ko at tulungan.